Kubor nagashlem jong unongsan hima. Kalum lang kabadai ka jengi kenduk basisin senam jong kikasi penar. Kibasyong basa Hadima Hasau Distrik. Kebahap Hajalah Asam. Menta usnam kimla menpenlong ya kene ke jengi kenduk lang. Namar ke jengwan uni uklam COVID-19. Kebalakang banyalum bun breu. Kenang bandom sapriang uni uknyang jengpang. Kumta klem dapan step A. Kikasi penar kibasyong hakde ke distrik. Haknya terik menta ubenai kelalangkot arjar puwai. Kila penlong ya ke jeng rekhe. Halaki jong kisnong nek unit dak bashu penheri ki lama jongki ikasi penar ki basa akte ke distrik kilong hahaflong jatinga haranggajau umrangso kebaso tanat bantip ba kasorkar asam kaju asyuti kerpang hakni kesngi kum kajing borom ya ikasi penar ki bujasa akte ke distrik habaki penlong ya kene kajing kedulang bai kerteng kalumlang. Nungkong emu Ibrahim Iblay namanya sengi jong news name Arhajal Arpawi 2021 niau trik jong nai benengkong Januari hapo distrik jong Dima Hasau wa em hapo North Kachari Hills Autonomous Council kene niau trik to sengi gawarke Jika sengi lumlang nementa gini ki jait benru jong gini kasip nar hapok jong gini ke Tain jong gini ke Dima Hasau District. Ke gini ke sengi lumlang to pada recognize daga North Kachari Hills Autonomous Council nementau pelang gini jait benru kesi penar ba em hapok gini ke Dima Hasau District. Bad hapok ni distrik yang jong ni nem te rekhei ka jar lagi unit te hapok ni ga distrik to em south league unit haflong unit harangajau unit umrongso unit bat jatingga unit te ka headquarter jong ga office jong ni ga sengi lumlang to ba em ga hapok jatingga daga menne sengi to langbau news nem wa Chemi gini ke jingel ni jing stom jong gini ke pertai meriang langbau ni COVID-19 ni lam komiti la rai ke menrokhe jar laki unit mentai te namane sengi warkhe jar lagi unit bat ikuble kodo boro iki jait menru wa em hopo jong gini district langbale kumjo hapo ni ga Tain jong Dima Hasau District em khat artli ki chnong girang bat chnong te chi paungut ki rang bat chnong to gi shinrang bat anut ki kun Thai long mi ki ba emlang hagni ga sengi lumlang committee kum gi executive member bat kumjo le meliang ga aflong unit le langba berke ka hayung jonggi secretary jonggi haflong unit committee de langba ga yung jonggi KSU president kumu Henry le hayung jongki berke borok gi committee member executive committee jongga haflong unit yawani bat irke yang nesengi de penyen ye gala lama bat Kub burom ikino di ba depan baik komiti ber pendep program apa deng jingsu kublai cipum